Sonra küçükler turat. Aytıyor. Emne aralaş dedin paradasın? Şarpıya aralaş. Şarpıya aralaş deydi. Pitbull aralaş var. Kana? Pitbull aralaş deydi. Tigre oylar. Tigre oylar deydi ne dostlar? Erkekler mi bular kaçlar mı? Var erkek. Büt var erkek. Kança aylık bular? 2 aylık. 2 aylıklar iken. Bağlar kança bağlar? Bağları pitbulllar 3000, şarpıya aralaş 2000. 3000 somdan pitbull aralaş, şarpıya aralaş 2000 som. Buna sivetler arganday. Bularçı bular? Bular dvarняшка zonok küçük. Zonok küçüklere. Zonoktan kançadan? Zonoklar 1000 somdan 1000 somdan 500 somdan şunday. Telefon numaranı aytasın mı? 0501 051 79 79 37 37 77. 77. Dostlar ötken videoda tartkanbız. Kırgız dövöttük küçükler satılıp ketiptir. Eğer zakas berse bar mı da? Zakas berse bar deyip çıkartıp tavuk verem deyip şu numaraya baylanışsınızlar bolat. Bu жерде son bir paroda турат. Что за порода баки? Английский кокер спаниель. Спаниель, английский хукин deydi. Мынакей достар. Сколько месяц? 2 года. 2 жаш. 2 жаш. Цена какая? 8000 сом. 8000 сом мынакей шундай экен. Телефон номер ваш? 3 пятерки. 0555 70 70 30 30 56. 56. Şu numaraya baylanışsаңыздар болады, егер жақсы şu küçük. Охотаныкы дейт достар, мынакей охотага. Кекилик, фазан, сазан издейт экен, короче. Мына ушул жерде дагы küçüктөр турат, яктиер дейт. Яктриер. Яктриер. Мына. Тил сынат го. 7000 сом. 7000 сом. Эркек ургачы бар? Эркек. Эркек. Буларчы булар? Ургачы. Ургачы эмне? Немецкий овчарка. Немецкий овчарка, ургачы. Карасы, черный. Тигечи? Лайка. Лайка. Канча айлыктар алар? Бул 28-inde 2 ay болот. Бул болсо 2 ay 5 күн болду буга. Жакшы, мына маалыматты берип атат байкем. Бааларычы, баалары? Мунуку 7000, мунуку 6000. Бул 6000 кара. Бул кара 6000, бул болсо 3000. 3000 сом, мынакей. Телефон номер айтып бериңиз. 772 0772 66 88 88 09 09. Кайсы районда турасыз байке? Бишкек Акбосоо. Бишкек Акбосоо. Şu жақсы şu номерге байланышсаңыздар болады. Охо, жатқанын қараңыздар. Алабайлар бұлар, а? Мынакей. Қанша ай болып қалды байке? 3 aydan bir cuma ötüp kaldı. 3 aydan bir cuma ötüp kaldı. Ekö teң, а? Ekö teң erkek. Ekö teң erkek. Bağlar қаншадан? Bağlar 10.000. 10.000 somdan, а? 10.000 somdan mынакей достор. Telefon numarası aytыңыз. 777 0777 10 85 85 68. 68. Mınakey. Şu numaraya baylansanızlar bu. Qaysı rayonda elesiz bayke? Nижний Аларча. Nijniy Alarcha. 22 may 2022 yıl biz it pazarında жүрөбүz dostlar. Sizlerge itтердин, küçüklerдің бағаларын белгилеп берүүгө аракет кылабыз. Sizler like басып, башка досторго бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Биз менен аягына чейин көрүңүздөр. Жакшы бир башкача пародада küçükler турат. Здравствуйте, это что за порода? Немецкий шпиц. Немецкий шпиц, дейт. Им сколько месяц? 3 месяца. 3 айлык кен. 3 айлык. И сколько просит? 18 тысяч. Каждого? Ну, конечно. 18 000 сомдон ар бирөөсүн сурайт достор. 18 000 сомдон. Документы есть, да? Конечно, есть. Есть. Документы бар дейт. Телефон номер 556 556 29 29 düşer. 0474. 04 74. Şu номерге байланышасыздар. Район где ваш? Смысл? Ну где вы живете? Шкунги. 5 күнгей. Это Алабай? Да. И сколько месяцев? 6. 6 айлык кен мынакей. 6 айлык. Не вот Ургач кен, 6 айлык ургачы. Цена какая? 15 тысяч. 15 000 С сом. документами, готовые уже. Бардыгы даяр дейт. Документтери, уколдору болгон дейт. 15 000 сом. Забот хлопот нет уже. Телефон номер 0551 0551 97 97 02 02 99. 99. Şu номерге байланышып, керек Прошу болса алсаң. крови,
породная. Таза канды деп атат, породасы менен. Документы хорошие, родословные. Мына бул жерде кавказский овчарка күчүк турат, мына сонун экен, достор. Кавказский овчарка. Здравствуйте. А сколько им месяц? Почти 2 айлык болуптур, мына 2 айлык. 29-го 2 будет. С 29. документами. Одна детская прививка, одна взрослая Мына прививка. бул документтери менен уколдор болгон 29-ында. Родители 3 завозили ай болот дейт. россияне. 2 ай болот дейт, кечиресиздер. Россия. Нет. Ата-энеси Россиядан келген дейт. Чемпион да? Дед чемпион. Чоң атасы чемпион Кыргызстана, Кыргызстан выставкаларда катышкан дейт мынакей. Отец чемпион клуба. Атасы Кубанын чемпиону экен, мына достор. Мать юный чемпион. Баары чемпион экен кыскасы. Телефон номер 03 пятерки 0555 98 98 61 61 19. 19. Елена. Мещанский медведь. А сколько просите? 18 тысяч. 18. 18 миң сом. Так, немецкий овчарка дейт бирде. Им сколько месяц? 3 месяца. 3 айлык, достор, мына 3 айлык. Документы, прививки. Все есть. Мынакей бар дейт, мынакей. Цена? 15 тысяч. 15 миң сом. Жо, вялый. Спит. Так, телефон номер, говорите. 555 555 21 21 00 00 96. 96. Şu номерге байланышсаңыздар болот. Еще есть дома или вот эти один? Бирөө эле калыптыр, достор. Мына бул жерде Дыратхар деген күчүк турат. Канча айлык, дос? Канча айлык? 7-8 айлык. Эркек бургачыбы? Эркек. Дыратхар, мына. Охотничий бул, Охотничий. Канча сурап атасың? 6 миң сом. 6 миң сом. А булчу бул? Гонча. Я. Гонча. Гонча? Шундай пародабы? Ганчак деген пародабы? Эркек бургачыбы? Эркек. Эркек. Бул канча ай? 1 жаш кой? 1 жаш, бул баасы канча? 7 миң. Мына достор. Телефон номерин айтып бер. 0505 0505 71 27 27 28. Şu номерге байланышсаңыздар болот. Кайсы районда турасың? Акбосого, Бишкекте. Мына бул жерде сонун алабайбы бул? Салам алейкум. Канча айлык? Же жашпы? 6 айлык дейт мынакей. 6 айлык, достор. Алабай. Баасы канча баасы? 20 миң сом. Эркекпи? Эркек 20 миң сом. Документи. Боецтин баласы? Мына боецтин баласы. Документин берсең да. Мынакей документтери. Документтери бар экен, достор. Баасы канча дедиң? 20 миң. 20 миң. Телефон номерин айтып бер. 0706 433 093. Кайсы районда турасың? Лебединовкада. Бишкек шаар Лебединовка. Мына ушундай болгон алабай. Артын көрсөтсөң да куйруктагы. Соломон вообще классно. Сонун экен эже. Мынакей спаниель дейт, достор, ургачы. Им сколько месяц? 4 айлык. Ургач экен. Цена какая? 5. 5 миң сом. Телефон номер 552 552 02 02 26 26 82. 82. Şu номерге байланышып алсаңыздар болот. Еще есть или вот один? Нет, одна Одна, последняя да? осталась. Так из дома разобрали. Достор, бул жерде дакан турат. Дакан өткөндө бирөө сурап аткан дакан. Иттерин катарына кошпос. О, эмне? О шамо дейт. Мынакей. О шамо. Канча айлык дедиңиз? Январский. Январский. Мына ушунун инилери бар экен коробкада, мына инилери. Мынакей инилери. Булар канча айлык байке? 2 ай болду элек. 2 ай боло элек, Эки отен короз. Бирөө мекиш, бирөө короз. Кайсысы мекиш ошондо? Сарысы. Сары да? Карасы эркек. А кантип билип атасыз айырмасын? Же билинип калды айырмасы? Билим калды, могу ургачы. Да? О, билим калды. Могу короз. Короз дейт мынакей. Достор. А могу макиш канча маки? Бул 2. 2 миң сом. Так, короз? Короз 3,5 доп мүш. 3кө бересиз. 3 берем. Мынакей 3,5 миң сом. А аркы кичинекейлерчи? Ал 1000 сомдон. 1000 сомдон. Телефон номер 0502 0502 00 00 77 77 17. 17. Кайсы районда турасыз байке? Арчебешик. Арчебешик мынакей достор. Кимге шамо, О, шамо. о шамо, дакан керек болсо чала бересиздер. Башкалар да барбы, же ушулар элеби? Ошолор эле.
Рахмат.